Om Swastiastu. Hai, alit-alit sang sami sapunapi gatrane, kengken kabare, becik sami semuanya sehat. Inggih alit-alit sang sami kecunduk malih sareng Mister Gede. Masih ingat sama Mister Gede? Pokoknya paling gampang mengingat Mister Gede ya. Kalau Mister Gede dari muka, ya dari perut, rasanya paling gampang. Iya, alit-alit ini makin ring pembelajaran bahasa Bali. Mister Gede jadi nyaringin alit-alit ini belajar bahasa Bali. Nih, pokoknya belajar bahasa Bali gampang. Bali punya ke haluh. Nah, bahasa halusnya dangan. Oke, sampun adat-adat sama-sama ini. Nah, sedurungin lantur puniki Mister Gede jadi mepekiling. Nah, alit-alit duaning makin tapi wasana niki kandun pandemi COVID-19, adanya virus corona puniki alit-alit tetap meneng di rumah. Tetap diam di rumah. Kalau misalnya keluar pas ada kepentingan, nah elingan nganggen masker. Nganggen masker. Taler alit-alite. Nah, elingan iki cuci tangan. Umbah limane nggih yen sampun alite-alite nyemak utawi ngisang barang ane kotor misalnya nggih, yang dianggap kotor, yang dianggap mungkin banyak orang yang memegang misalnya alit-alit elingan cuci tangan usaha kulit. Setelah itu cuci tangan apa alit-alit. Nah, makin mepaiketan sarang program sekolah inggih punika kecil, tapi punika kepanjangan kecil peduli dan cinta lingkungan. Alit-alit semangat, ya, semuanya bersemangat, semuanya kompak. Nah, mungkin Mister nyicen alit-alit tepuk 3R. Tepuk 3R berkaitan dengan program sekolah ini kecil peduli dan cinta lingkungan. Nah, tepuk 3R sekali kunci. Biar sayang, cingain becek-becek. Tepuk 3R. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, lingkungan sehat 3R. Yes. Sampun apil ya, ben bisa, sampun ngeresep. Nah, makin alit-alit di Jumat Sang Tegarang tepuk 3R. Sami ya semuanya, nah yang di rumah tepuk 3R. Mangga sami kompak. Mister ketek kantos 3. Sip, 2, 3. Inggih, sampun becik sami, sampun kompak. Inggih, alit kelas 6 sareng sami. Makin Mister Gede pengayang materi-materi sani alit-alit jadi boleh dengan tahun pelajaran berpuniki ka pertama cinain niki. Ka pertama keruna kriya lan keruna arab. Kaping 2 ada cara nyurat untuk huruf kapital. Kaping 3 keruna medung kalik. Kaping 4 intar-intaran keruna. Kaping 5 paiketan keruna. Kaping 6 keruna wilangan. Kaping 7 tateleng kare. Kaping 8 pasang aksara Bali. Kaping sia lengkara tunggal. Kaping unda ingin ke parinama sasi. Kenge. Nah, makin alit-alit cingahin malih mangga alit-alit terlali materi-materi sani pacang alit-alit boleh ring semester 1.
Ada kelas 6 sareng sami ring kelas 5 alit-alit itu sampun belajar indek kelunen kriya. Kelunen kriya pada sekali kata kerja ring bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Tapi contohnya, alit-alit itu nih, contohnya nulis, mace, megai, mejalan, mejujuk. Nah, nike sami kewastanin kelunen kriya. Nah, makin alit-alit cingain contoh kelunen kriya ring lengkar. Cingain. Nah, contohnya yang pertama, muride belajar di kelas. Nah, kelunen belajar memiliki kewastanin kelunen kriya. Contoh malih, gurune nulis di papan. Kelunen ane kuasaning kelunen kriya nulis. Nulis puniki master kelunen kriya. Ibape megae dicarike. Megae nike master kelunen kriya. Gede bagus mejujuk di natahe. Mejujuk master kelunen kriya. Alit-alit sang sami punika contoh-contoh kelunen kriya. Elingan kelunen kriya pada sekali kata kerja di bahasa Indonesia. Nah, mungkin alit-alit cingain puniki contoh kelunen aran. Nah, kelunen aran nike tapi nike kelunen aran pada sekali kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya alit-alit makin indaya cingain contoh-contoh kelunen aran ring sekolah. Wantah sapunika pembelajaran bahasa Bali makin Mr. Kaden atau Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Om.